Inggih malilanturan titiang untuk ngwacen puisi. Puisi puniki kesurat ring Wattpad, puniki Wattpad titiang Dharma Aryana. Puniki ring antologi, puniki antologi sajak puisi Sanema Murda Diam. Nggih puisi puniki nenten ya medaging puisi Bali Kemanten utawi puisi sane merupa utawi medaging bahasa Jawa kuno, wonten puisi-puisi utawi sajak-sajak utawi sesuratan sane bahasa lianan sekali bahasa Indonesia, bahasa Inggris kenten. Puisi sane pertama puniki Memurda Lumampah. Puisi puniki kesurat antuk bahasa Jawa kuno. Terusnya kayaknya sampun kenten tiang lundut tiang iki. Nah iki kirang wis iki nika. Oh. Iki kirang lumampah niki kirang. Dah sampun lundut tiang ke. Terusnya kendan agak error niki sinyal tunit yang nika boleh live kendan ya kical nika sami. Oh tentang kendan niki santos semua udah santos. Oh niki sampun. Oke, makin wacan tiang puisi saneka pertama nika lumampah surat titiang ring warsa kalih tali 19. Lumampah oleh hina budi. Lumampahku mangke mapan nur melampah yan ndatan pada ngelampah. Lampah lumpuh nantan side metunggalan risiri wagiswari yan dantan metunggalan metinggalan tadinin. Duh mas niakung kakande sisu melampah angamet tresnan engko. Punika puisi tiang saneka pertama. Saneka ping kalih sane Memurda Luhur. Puisi puniki surat titiang talar ring kalih tali 19 riantukan punika kari hype-nya kenten media Wattpad puniki. Puniki wenten request niki sarang Putri Adelia auto gedein volume dong. Keto kone biasa kendan fans nggih puniki judul Rawi Murda sane kaping kalih punika Luhur.
luhur oleh hina budi. Loh, ndoh saja mulan kenai. Layu lebak leboh bani loh medal saking pengaksiannya loh dampah ngawakin apang bakat nambakin sekancan ane ngiketin loh yan ampah loh tua luhu yan manut titah ya luhu menadi luhur loh beli nguperenge tetangisane anggu pepayasan kena inggih punika puisi tiang keping kali iki beli ya iki kendan penontonnya arin di tiang punika agak kendan dia beli sarang adi kendan ya mari siki sane keping untat puisi tiang santos sane memurde palase puniki sajeroning pahan sekar punika jenis bunga enten ring Bali sering nika kedis kolibri gitu biasanya ke bunga plase pendannya punika seretando punika kendan bunga plase ostane ya mungkin wacen dia palase oleh hina budi Ratu Sang Hyang Manobu rasan titiang ageng ring setrine punika rambut sane nyempong nyapu jagat ngawinang titiang apat mangdek keneh titiange kesupat sekar plase ring taman ambengane numus ati sane keni panah Semare Hyang Manobu umetu rindu sane tanpa cumpu kan ngawinang pedu napi malih ragu sane kerasayang durung janten ketunggalan taler si denung kalik ketinggalin medilar ngungsi genah sane sepatutnya nih kulit metemu kulit inggih idalane serang sami sadewang yang titiang semeton Facebook puniki sawitran titiang mewah sareng sami puniki sampun sadya talernya dia desa jroning nonton live titiang puniki ampura puniki agak wengi riantukan wenten kegiatan KKN punika titiang taler wenten
Segara punika nak rencananya tiang nak ngacen ring Segara yang tukan kebanduhan untuk sinyal punika jek ical sami ngeh dinten penapi sedurung titiang jaga muputang risa jroning live titiang puniki titiang matur suksema majang ring suara saking Bali sareng media partner sareng sami ring beli supartike sani sampun micayang titiang galah untuk micayang galah sareng genah untuk titiang ngwacen cerpen mewah puisi puniki taler titiang lunas para masuk semua untuk Putri Adelia puniki sampun masih enten wacen enten suitran hidup yang nika enten kalau sareng sami punika ijadane semeton tiang di Facebook taler titiang enten lali untuk ucapan rahajeng saking mana sani ayu bahagia ring dan serang sami riantukan dirgahayu punika Republik Indonesia sani keping 7-5 nggih 7-5 umugi penegara iraga serang sami penegara duwene sidang ngamolehan keraharjan kenten taler punika HUT utawi dirgahayu Provinsi Bali taler Hari Pramuka kenten sareng sami punika dumugi ngena sidang ngamolehan utawi ngemanggihin keraharjan kerahayuan kenten sinyal anyub dama puniki Sandika kadek suksema beli Sandika ganas ngiring cir rumun kenten ide dan serang sami sanewang yang titiang wonten sapunika sane persida turang titiang dumugi wenten pikenoh nyane ini wenten sane dinten manut ring ngarsa titiang lungsur gang rena Silampur titiang Inang Budi mewah bisa jroning kru tiang ring Prabun Purus niki talar terlali tiang lunas suksema sampun sida nonton di jroning live tiang puniki nggih sana mangkin puputang titiang antuk paramo santih ong santih ong